sáng con ăn hiên tê con ăn hiên dọc mà phải bay tàu la tê bị quốc bị long tới con bị quốc bơi dọc mà phải bay tàu la ti mũi mà phải bay tàu la đầm rư ở quạt cổ rục sân mà nu ở cổ rục là thị chia từ bờ tây bơi quạt thưa bạc chia đi chặt cây đặt cục ăn cổ rục sân mà nu ăn cổ rục là thị chia từ bờ tây bơi đâm tới mà phải bay tàu la thang này anh mà đâm theo này anh mình mắc cái này anh rùng lúc mà phải bay tàu la nó hái ở đây hay mà trong pưng mà phải bay tàu la cho mình quạt mình hiên đang từ nè cho hạt này khay chạy không như trong Paris tí bị long tới hướng tức đây nè ta lấy đang hướng tức đấy nơi kháng lệch cho tức đây thằng cao để bắt bằng đểคนsai nào phải đào đồ là bay ban ở mang đó anh ấy phải bay tàu lá ở bên tây chỉ hạt này khay cái thằng này anh chơi ở trong trắng này anh chơi ơi bắt bằng này anh mình đã khoan vì bọn nạp hiệp tức đây nơi kháng cao bên tây Campuchia này anh chơi ta phải bị đây ơi mà phải bay tàu lá mà chui cà phê nơi kháng lệch mà đó chẳng quát tiếng hay quát chui ở cà phêรัฐบาลคนทรายคนมันไหนนี่เคยอยากการที่ตัวเดี๋ยวมีรัฐบาลมวยเจี๊ยดดำใบขนมเนียมไปเจี๊ยบปรัฐแม้ประดังเจอกิจกรรมหัตถ์อะไรใช้ในกิจกรรมที่ตรงปารีสมาพายใบตัวลาจากนั้นบางยื่นเธอหลงลึกมาพายใบตัวลานี่แต่คนทรายมันอาจเถื่อมันช่างเถื่อมันเฮียนเถื่อหนึ่งมันเถื่อยื่นเจอใจเถื่อขนมเนียมไปเจี๊ยบปรัฐแม้หนึ่งไอ้มูลค่าทมจังเก๋ที่มวยกาเปียตึกไหนก็ไม่บัดบังตึกไหนที่ปีเจี๊ยบเวียงกาบองโฮเชียมอัดประยัดมันจำไปเติมของโฮเชียมเต้เบื่ออันตรายเชียดเกมเมียนเนี่ยสเก็ตกาเกมเมียนเนี่ยเกมเมียนมาชกใบบอกการเพียรตึกในประเทศกัมพูชาเป็นเมียนประสิทธิภาพมาเมื่อ